Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Mga milyas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga beriman, mga muslimin, hitok ba na to insang lit iban sin pudji,
pamahasut si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin pagsarang sukul sa taod-taod matukan niya amuin Tuhan mapatut na to pudjihon iban sin sangliton iban sin tunayan sin sa taod-taod pagsarang sukul. Mga bariman, Tuhan Rabbul Alamin amuin mapatut na to pag-ibadatan, mapatut na to sujuran rukuan, hanglaan singkatan uno-uno na tirayuhan si pag-ibadat. Tuhan, way limbang way sibu niya pakatan pia panjari niya. Salta salam salawat papanguho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummat ini kana mangindui mamandui. Pa ummat niya sin risala sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin Rasul way nagbati laul, nagpasampay, nagpapaham, nagpaingat sin aga mabunnal diara niya iwan sin diara sin karasulan. Rasul nagindo sin kasabunnalan, nagbayta sin uno-uno pakaradyaan, hukuman syara sin Tuhan Rabbul Alamin hihinangon sin manusia. Mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kagunahan sin kita niyo Muslim bariman, ima ako patuhan Rabbul Alamin iban parasul niya, iban himinang simpardaakan limalayo simpianglangan. In umingat kita niyo, in makapaham kita niyo, sin agama sin kita niyo, kahukum-hukuman sin kita niyo, hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin biutang niya, piara niya pa mga karasulan, kahunahan sin bariman, sin muslimin, sin manusia, in makapaham, in makaingat, sin agama-agama Islam, ang kanalaw sin Tuhan Rabbul Alamin liyatafaqahu fid din. Doon na hini manunjuki insubay tapahamun in agama-agama Islam. Ingaton tayin agama Islam. Ang kanalaw si mga sila magmamana. Sin al-fiqhu, siya nalaw niya in pag-ingat. Sin hukuman syara sin Tuhan Rabbul Alamin. Pamanusia, hinangon sin manusia. Hawukun, akal-akalun, atawa utuk-utukun, buat malaingkan, pahamun ingaton, doon ha hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin, hasara sin Tuhan Rabbul Alamin in pag-agama. Di siya manjari utuk-utukun atawa ka amuin akal-akalun in hukuman sin Tuhan. Bang yaun haram-haram siya, bang biyayta sin Tuhan. Bang yaun halal-halal, bang biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin. Di manjari halalun in haram atawa ka in haram halalun siya. Bang uno imbiutang sin Tuhan Rabbul Alamin hukuman syara suwayatu amurayatu. Ang kana naraak kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin umingat kapahaman nato in agama-agama Islam. Biya sin aki sin Tuhan Rabbul Alamin manunjuki apagpaham sin agama-agama Islam. Di manjari pa Muslim pamanusia ima ako in siya bariman hindi niya pahamun marayaw in hukuman atawa syara sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanalaw sin Tuhan Rabbul Alamin ayat niya suratul Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Doon ini biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan in mga sila bariman amuin di sila manjari mag sama-sama umatubang imam mau pasatro atawa dumamag jihad in sila katan pasatro buat malaingkan biyaitan kita ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suway aun diha mga halawm sin hula, halawm sin kauman, halawm sin sin bangsa in makaingat di manjari amuin magsama-sama sila sarab maun dun in masyakah malawa runing karayawan
bang manusia di ina magpaham sin agama Islam. Hindi na umingat, hindi na mangadji. Mag-focus na ha, pakarajaan yawn. Ang kanabiyaitan kita sintuhan Rabbul Alamin. Falawla nafara min kulli firqatin ta'ifah yatafaqahu fid din. Manunjuki ayat sintuhan Rabbul Alamin. Dia kita ipapaham in agama Islam. Agama sintuhan, hukuman sintuhan, syara sintuhan. Manunjukin ayat sintuhan Rabbul Alamin. Hapagpaham sin agama. Wayroon diha mga bariman, hindi siya manjari ingatun nin agama Islam. Di manjari pamanu siya Muslim in makad na siya. Di manjari pamanu siya Muslim amo in maningod-ningod na siya. Kaya wajiban in tiap-tiap Muslim in umingat sin agama Islam, sin pagtuhan, sin pag-ibadat, sin kasara-saraan, halal iban sin haram, iban sin bukun haram. Ingatun in tauhid iban sin sunnah, ingatun in tauhid iban sin syirik, ingatun in sunnah iban sin bid'ah. Asupaya dumayaw in pag-ibadat, dumayaw in hukuman sin Tuhan. Sabab wayroon na maka dayaw sin hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin, araw sin gumi, amurain mga sila makapaham sin agama Islam. Amurain mga sila nagpaham sin pamaham marayaw piaakad hakabayaan sin Tuhan iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapwa siya to imano siya bang di na magpaham, di na umingat, di na humati, majuljana na inkiyaw na si mga manusia. Asabab yan, akataan si mga kaayat-ayatan na may tai, manunjuki, iban na si mga kaiwan ng ayat, mataw dahlaw sin Quran, iban ka alaw sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tiap-tiap kato ni Muslim, umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon di manjari, hindi niya pahamun in agama Islam. Wayroon. Asabab yan, in pagpaham sin agama Islam, mga myulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini karayawan na to makawa di hatuan Rabbul Alamin. Ang kana nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam fi marawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Muawiyah radhiyallahu an, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wa Allah yu'ti walan tazala hadhihi ummatu qa'imatan ala amrillah ala amrillah ta'ala la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullahi subhanahu wa ta'ala. Mga myulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita sin Tuhan, biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Muawiyah, kaya riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Diungog niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya kabtang niya ini hawak to siya nagutba. Namong in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisyu in mawaya atau kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin dihilan karayawan. Simura mataod iban tiyo-tiyo. Papahamon niya sin agama Islam. Paingatun niya bang kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Salta in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita, siyusuyan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kalabian sin ilmu. Iban kalabian sin pag-ingat sin ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabon na tuod in ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin sa taas-taas ulum amuin iingatun si manu si alal itlaq. Asabab yan biyaitaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin, mga myulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manunjuki in ilmu sin Tuhan may kita na raak. Mag-ingat, magpaham sin agama Islam, syara sin Tuhan. In ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin, tumtumun sin kita nyo, ya kamu mga bariman, ya kamu mga muslimin,
in subay ingkatan umat sin Rasul di man jari awam, di man jari hindi makaingat, di makapaham. Saramita ini ilmu, ini alaka para sugpatan mo ikaw iwan sintuhan mo Rabbul Alamin. Mabaya ko sumugpat matupatuhan mo Rabbul Alamin, pahamain agama Islam, ingatain agama Islam, pangadji ikaw sin tauhid, pangadji ikaw sin syirik, pangadji ikaw sin sunnah, pangadji ikaw sin bid'ah, pangadji ikaw sin halal iman sin haram, pangadji ikaw sin parihalan, sin pag-ibadat, sin pagsambayang, sin pagpuasa, asupaya kaingatan mo, asupaya dumayo imprasugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan in kamatunan sinuno sin pagyanon ng ilmu ini alaka para sugpatan mo patuhan Rabbul Alamin. Damikyan in agama, in pagpaham sin agama, ini alamat karayawan si mga sila bangsa muslimin. Karayawan si mga sila bangsa muslimin. Damikyan in agama Islam. Di siya mahina-hina, di siya mababa-baba, di siya malubu-lubu. Si mga sila manglulubu ato sin agama Islam. Asarab aja si mga sila nakapaham sin agama Islam. Asarab aja si mga sila nakaingat sin agama Islam. Asababa aja sin nakaingat sila sin halal iwan sin haram. Di ini mahina-hina, di ini marupang-dupang, di ini maamuin laung mabara-bara. Atat kala yaun doon mga kaulamaan, yaun mga nakapaham, yaun mga nakaingat. Asabab yan, mga milya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, may nang sabab kumusog ini agama Islam, doon ay ilmu, doon pagpaham sin agama Islam. Di makakaos in Yahudi, in Nasrani, in manglulumo sin dunyi, sin pag-agama si Muslim, bang yaon doon in pamaham bunnal, yaon nagpahami in mga mano si in mga Muslimin sin agama Islam. Sabab, wayron tiranan, si mga Yahudi buat malingkan lubuhon, hinaon inuno, in mga bangsa Muslim. Bang mahina in mga Muslimin, bang in mga Muslimin di makapaham sin agama nila, tanto tod maluwahin na sila hinaon sinuno sin ato nila. Asarab yan in ilmo sin Tuhan Rabbul Alamin, in ini deha mga pusaka sa lagbulag si mga kanabiyan, pusaka si mga kanabiyan iwan sin karasulan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga kanabiyan way sila nagpusaka sin alta, bulawan uno na alta, buat malingkan impyu saka nila pa umat ini amunin panghati. Ang kanna inganti sin mga kanabiyan amunin mga kaulamaan, ulama sin kita nyo nakapaham sin agama, walillahi alhamd, wayroon manjari amuin humina ataw hinaon nila in agama Islam yaon doon makapaham. Asarab yan, di manjari pa Muslim amuin maghina-ina sila sin pamaham nila sin agama. Sabab kawajiban mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat sin Tuhan Rabbul Alamin yatafaqahu fid din. Lahat kamo diha kauman niyo alumbay niyo, haula niyo in subay makapaham sin agama Islam. Ang kanna in Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to siya tas mimbar magpangasubo siya. Isyu in sarayaw-rayaw mano siya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam afqahuhum fid din. Sarayaw-rayaw mano siya, sarayaw-rayaw Muslim beriman, amin makapaham siya sin agama niya. Kahatian in halal iman sin haram, supaya di siya makay ng sin haram. Biyaw mga mano siya, tabiang katus tabiya, sarab sin hina nila pagpaham sin agama Islam, di nila nakingatan inyaon haram, inyaon halal. Di nakingatan nila yung usaha halal iban sin haram. Sarab sin uno, wala nila piyaham, wala nila ingat in agama Islam. Nagdakang sin uno sin haram, bangsa Muslimin, nagbukwal Muslim. Unay sarab di humati sinuno sin pagdakang, makadakang sinuno sin haram, mangusaha sin haram, laway pagdupang atawa kalaway uno pagkaradyan ni Arab sin Allah subhanahu wa ta'ala.
ang kanang mamyulya sinong Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin kita niyo. Iran ayaw na to pahil-pahilon in pag-ingat, in pagpangadji, in umingat kita niyo, in dumungog kita niyo, in matu kita niyo pamadrasa. Yatod na to in mga kaanakan sin kita niyo pamarkaz. Patampad pagmadrasahan, asupaya sila makapaham sinunusin agama Islam. Sa lagu-lagu kabinsanaan, dunya akhirat, bang imano siya di pahamun niya in agama Islam. Sabab in pagpaham sin agama Islam biya simbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini karayawan si mga sila muslimin. Karayawan si mga sila muslimin. Sabab yan ang kanalaw sin Ali radhiyallahu an, innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Pila na diha mga manusia nag-ibadat, nagsambahayang, nagpuasa, himinang sintibayo ang pag-ibadat patuhan na bulalamin. Sumakawa, wayroon doon yung pag-ingat, wayroon doon yung pagpangadji. Makad-makad adya, murul-murul na adya, minsan pabuta ingurulun nila. Wayroon karayawan. Pila na diha mga manusia biyaon, ang katustawiya. Nag-ibadat, di kaliwan mang mag-ibadat sa sumakawa, wayroon panghati. Himinang nadya, himinang misan pa yung bida. Himinang nadya, misan yung piyanglangan. Himinang nadya, yung misan wayroon pardakan ding haton ibang parasul niya. Unin sabab. Sabab sin wayroon piyaham in agama Islam. Wayroon ingat in agama Islam. Wayroon piyangaru. Way piyangaji matupamadda sa mga kaulamaan. Biyaning kiyaon na si manusia. Ang kanay manusia, di makakuha ding paglukat, di makakuha ding pagdiscuss, di makakuha ding kaawam. Bang imanusia, di maun pahamun nin agaman niya, ingatun nin agaman niya, pangadjiun nin agaman niya. Laway kiyawa ding Quran iba na sunnah. Doon pagdungog pa mga kaulamaan, amin na mamugbog sin Quran iban sin sunnah. Ulama matan, bukun ulama amuin hawal nafsu impyahuna. Bukun ulama amuin kitaun in manusia, magad pa manusia, bangunin kabayaan sin manusia. Suway makamaya in mga manusia amuin magkawa sila pa mga kaulamaan. Pila na din mga ulama biyaon gimwa. Din mga ahlul bidah hawal nafsu in agarun. Kakahinang sin manusia, kakahinang sin kauman, bukun kabayan sin Quran iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iniwerong karayawan lang sin Ali radhiyallahu an, innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Apo sunat di manusia mangwirong panghati mag-ibadat. Hapanghati niya yun sunnat atawa kawajib. Apanghati sin mga manusia inyaon nagdapa-dapa na sila sin karayawan adlaw muli. Ang kanang mga miulya sinong Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita niyo umingat. Pahamon na to in agama Islam. Sarap in pagpaham sin agama Islam. Siya pantun sin mga ulama, biyasin sa pantun amin ulan ni maog timuron ding hatas langit maong palupa marayaw. Unin karayawan niya in katumbu-tumbuhan in panyanom dumayaw siya. Dumayaw pa mga manusia. Damikyan in pagpaham sin agama Islam mga miulya sinong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makataas siya manzila. Yu'la manzilata sahibihi bayna qawmihi. Makataas siya sin darajat. Bisan pa in kaaunan niya miskin-miskin. At kala yaw siya kauman niya labi in taas niya di hakatan manusia. Makataas darajat in pagpaham in pag-ingat sin agama Islam. Maraya kau taasun sin Tuhan Rabbul Alamin. Makaagad kau ayat niya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang kat sinong Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia inda siyo amin na maradzaya kana sin ilmu nila piyaham nila in agama Islam.
Demikian mga miyulya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpaham sin agama Islam, ikaparihala deha uno, deha kasaan, deha kangian, dayaun imanu siya, hakab tangan niya. Fayuhsinu tahaddusa, wasamta, wattasarrufa. Dayahun sinuno, in manusia, bangkya pahaman ni agama niya, aw duhun pangati kaniya, kaya hatian niya inuuno-uno pa, syara sinang Allah subhanahu wa ta'ala, pila na diha mga manusia, upusit diha ini. Matawid in lata, matawid in bisara, atungod sin agama, sa wayroon pamaham, wayroon pangingat, way nangadji, kakita nyo na social media, magbisara sin pag-agama, syara sin Tuhan Rabbul Alamin, sa mataw dinuno, in kangian, mataw din kasaan. Mataw din kangian, iban sin kasaan. Pila na ipagkarunguan na to, di na to nakanganan. Mga manusia yaon, mayroon nanuntut, mayroon nangaji. Mayroon nila piyahami in agama Islam. Way sila nag-alog pa mga kaulamaan. Sambil sifat nila mangi pamanusia, manggura-gura pamanusia nag-iibadat, manggura-gura pa mga manusia amin takapanghati, sa kaula-ulain sila in nakahati, sila in nakaingat, labihan nila in nakapangadji, labihan nila in mga ulama bang sila mamisara, sa in kanuknukan niya wayroon nakapaham sin agama Islam. Bang mo aturon sila yaon in pagsumad dyan nila pamanusia, labi mangi. Sabab mayroon sila nakapaham sinuno, sin pangindo sin agama Islam, iban sin lakutawiyat, hindo sin agama Islam, amin magsumad dyan sila. Bakain, papagkahin nila manusia. In laki-lakiun nila, in pamungmungan nila, in udyo-udyoon nila. Allahu musta'an, pila na diha mga manusia. Manusia, bang nakapaham, nakaingat, bukun biyato yung kiaunan nila. Ang kana mga miyulya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila ahlul fiqh, mga nakapaham, in sila yung masabihul ummah, ilaw. Yaon doon kanila in ilaw. Kanda siyo, pa mga sila nakapaham sin agama Islam. Pa mga kaulamaan sin kita niyo. Walillahil hamd, yan yung mga kaulaman singkitan nyo, nagdarasin ilaw sa rayaw-rayaw, kaya wading ha-Qur'ani wa na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukun hawal nafsu, bukun akal-akal, yaun doon kanila, walillahil hamd, kaya ilawan nila yung manusia, ang ka na mga miyulya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, magguna kita nyo diha mga manusia muslim beriman, alaw man simbay singkitan niyo, ako man singkitan niyo, wala singkitan niyo, makapaham sin agama Islam. Asupaya di mahina-hina si mga sila ato sin agama Islam. Bukunin ato sin agama Islam amoy mga sila hat nagsanto ako siyaon. Sambil mismo biyawon amin nang namumong sin la ilaha illallah ato sinuno sin agama Islam. Namamadyo sinuno sin agama Islam. Sa sumagawa makalubu, maka juljana pa umat ini, maka dihil katihidluman. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga miyulya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, mga beriman, in kataan manusia, tumtumun sing kita niyo, naraak kita niyo umingan. Ayat sintuhan Rabbul Alamin, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Manunjukin ayat sintuhan Rabbul Alamin hapag ingat. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ayat ini beitaan kita niyo ingat kau, ingat kamu sin agama Islam. Salta in pag-ingat mga miyulya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, ini hidayat pamanusia, kasanyangan pamanusia bang imingat piyaham na agama Islam. Lando in manusia maghajat sin ilmu sin panghati hababaw sin gumi,
asupaya makapanaw siya simpanaw mawuntol sambil siya sumampay matupatuhan na alamin. Bang di siya makakita, di kasawahan yung in karandanan piyanawan niya yaon. Ang kana, law sin Imam Ahmad ibn Hanbal, in kiyaw na si mano siya, lawis maghajat hapang hati, ilmu, hapagpaham sin agama Islam, di hapagkauniwan si pag-inom. Ang kana milya sinang Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-ingat, in pagpaham sin agama, ini dakwa sin karasulan. Da'wa, panawag-tawag sin mga karasulan, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dami kaya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtungon sin kita niyo, tumampal in ilmu hawla, atawa ka in karayawan hawla, tumaud, sabab-sabab sinunu, sin ilmu. Ang kanalong Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fama kharabul alamu illa bil jahli. Majuljana, malarak. Kumangi imanu siya, sabab-sabab sinunu, sin kaawam. Fama kharabul alam, kumangi ingkatan alam ini, sabab-sabab sin kaawam. Amo na indiddo sinunu, sin ilmu. Ang kana suway umingat, pila na hula na larak, sabab-sabab sin kaawam sin manusia. Wala imara illa bil ilm. Di tumindog, di dumayaw in hula, in kauman, in halaman, bang bukon de ilmu. Ang kana maghajat kita ni panghati, ilmu, kahatian na to, in Tuhan na to, in Rasul na to, in da'wa nila, in halal iman sin haram, in syirik iman sin iman sin tauhid, in sunnah iman sin bida. Doon na to kahatian na paghati sin kita niyo. Damikyan, wa idha zahara al-ilmu fi balad aw mahalla qalla syarru fi ahliha. Bang timampaning ilmu, timawd ni nangangadji, timawd na inagpaham sin agama Islam, hawla yaon, tumiyo-tiyo ning ingkangian. Tumiyo-tiyo ning kangian. Dabang malawa lang Ibn Qayyim, idha khufiya al-ilmu hunaka zahru syarr wal fasad. Bang wayron na atawa timiyo-tiyo ni pagpangadji, in pag-ingat, pagpaham sin agama Islam, maghinang na ingkatan si manusia, sinihinangon, nga tumaod na yung in kangian. Tumaod na in pasad, ababaw sing gumi. Wa man lam ya'rif hada fa huwa mimman lam yaj'alillahu lahu nuran. Na isyu-isyu di mga manusia wala nagpaham, wala nila piyahan min agama Islam bunal, wala sila kainangan sinang Allah subhanahu wa ta'ala sahaya. Ang kanam yula sinang Allah subhanahu wa ta'ala, magmut-mut kita niyo, amuin, makakawa sahaya, arabaw sing gumi. Magmut-mut kita niyo kapahaman nato in agama Islam, agama bunal. Ayaw kita niyo magpahil-pahil. Inisyusyumano siya, insubay siya umingat, kahatian niya. In mawaya mag-usahay, isubay umingat imano siya, yaw na tungod sin pagdakang, asupaya di siya makadakang sin haram, asupaya di siya magkahalal. Inintiyap-tiyap mano siya magdadawa, subay umingat sin parihalan sin pagdawa. In katan sin mga mano siya, dumayaw in pag-ibadat, manaut maslag, in subay siya umingat, pahamunin agama Islam. Murah-murahan, piyag-barakat sinang Allah subhanahu wa ta'ala in Jumat ini. Murah-murahan, amoin, may nang natupad duman, in maniutiyo, pangadjian, waktu ini, murah-murahan, amoin, papahamon kita niyo sinang Allah subhanahu wa ta'ala, sin pamaham marayaw agama Islam. Amoin labay niya Quran ni manasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asupaya, di kita ni majuljana, asupaya madawhat na to in karayawan sa taud-taud. Di hatuan dabul alamin, Allahumma izzat al-Islam wal muslimin, wa azil ash-shirka wal musyrikin, wa damir a'da' ad-din, wa ansur ibadakal mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithmi wal fawza bil jannati wan najata minan nar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله